Bismillahirrahmanirrahim. Kozi watukufu wanama wa Komori mjunda wa harimwema swayomane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamonao sondeba hati nutiyati parisa mzee wangu banu Abdurrahman alias Weu. Sondeba hati nu nizona hamba tsimparisa leba vulinu unamilao klishi tsimparisa hunu rijari to jari revenu mbavi yezibira warimenti ya hatu revenu mbavi politiki. Donc tijabanu leo ntujan koze mbaza masuala mbavi heze vene mazibira warimenti ya hatu makatiano. Donc watukufu gani gansengolo mzee wangu banu yarinike salam za kisilamu za kisilamu rangu ngeri njarmwe mahadisi ya hatu watukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Masiwa, kwezi watukufu wa Komor, na mkubali nimtoseni heze ntosanye tukufu za hanyu njore wazo somo insha Allah wasoni me jannatil firdausil a'la. Nimabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa maraba menji tikahanza repose question la handani le question la handani tikanza rijue ba ngarishia ukawanyanasi wa hedaula ya mafiti hajamba l'opposition wajipanga ukarengwa jozi ya zevoti zinu za 2024 wajipanga ukaya aringwa jo fanya hata wazieze voti wajipanga ukaya ngabo bandu wa hao maopoza de grands politiciens wajaunu Faransa wajawa tsahe mapesa noa ni kwa mapesa ya soma tashi wase Komori arendo wafanye kudeta wende wa destabilize yensi. Yele suala hilo mzee wangu mtukufu Abdurrahman ngolonoje le suala hilo suala de jino mna halis si amini ukaya kwezi mwanama Hassan ngora muondro zengozi no heli zikao fanyiwa na ne masuala wa yauzisa susonde le suala tukufu hilo ilojiki tukufu akailo pandamwana kaga joli rajisabana ili wanadamu wadojua ifasiri ya mru changiezi aka engeti laba kawanruanu ngwajire ndao zitwa pino nabo owenji wa hao ngaramba wo walimu nande mwana nyasi fundi watu ikamgari mjua hao Yusufu bwana nane mkizimbe ni wa hatu ikao ye mru wa sharia wakubaliwa je wafanye kanyoti uharumainsi ya ulaya ya huenda ule wafanye kudeta. Subhanallah. Nusu ala ikao zero kabisa la tudingana na Rwanda wao shalifanyi lambo walifanya wafanye shetendwa wadiwa za ukaya vanu ekardo reje dingoni etarehe yahe dunia ini kadu wana wakaindu yambao l'anarchie hoto anarchie yo harume deuxième guerre mondiale ya hisa yanyisi wa baki mararu ya dunia dunia yanyisi wa baki mararu ila handani ila bwao francophonie lilo tini mweze amri za Faransa ila vili la bwao anglophonie ilongilo ze amri za Marekani ila raru ila bwao lila lambao kaya no na linye iyo yemrusinde ulonilo basi wanru wajipanga ukaya eni mru azingarafu mvula he dunia ngule ndeso ngujuo kaya vanu ngamjusoba na hensi bana kabati mzima wajosu utede afa kudeta mahala ekemwa na nyaka tujua exactement sena hizo amanzo no shelezi liwala we harmaze tabirizin parce que warenge e Komor weti harma kagala majaya ngwazungulao niyo we wambia tabu hainusiku exactement kabajahe ya magasin ya ilona meli walikuwa jafanya mpango wa meli na bunduki na masoroda we haso abahanu wando bala wendewe wajiri wandu wawe ndi wafanye kuleta harmati zokazi jahe exactement shawandu wao waligofanya ziku hizo wado fanya ziku hizo zikauzira ndo azivwa bano izo nezile nga umruhambwa hamanda ubasa na mndo jina ukagwedo wafanye
washanje ngo harumenti yaho ngo una masoruda walo haruma le bavula hao wewe Rio le bavuilo gali surveillance no Faransa au no Uingereza au no Marekani wajozi garjoka ve hamriho au wanriho wajuka balameli au aviona masoruda bunduki waje badilishe mriho halafunga nzao kama kamtuziona yodi namna za ngozi kufanywa shako japo wao kufanya ngozi kwa japo jivumbua kwa Faransa afanya kudeta au Komoro afanya kudeta au Kongo no kwa japo subutu zaba exactement ile wewe bo soma bwana bo metre wa kamili wa baso sharia do subutu abekango gofanya kanyoti gonjulo mapesa do afanya kudeta mati ça c'est dangereux ça ouais c'est ce que ça là tu mwana abukia wao wafanya mali wafanya madoni sio kaila Genève gonjuliwe watazahatu babatu watsageba pesa lao wanika wendi wa hansi gouvernement za exil za ushi exactement donc abule wao wa continue kama Komorien wao wadoa hadaya Komorien wasawa ile na mzee wangu samani tena nani mapesa ya majilisi warudi wale mapesa ya majilisi wala exactement watanganya mapesa yao wala wabala nda Genève wadi wajipange mpango wadi wasaya eziaza exactement ça c'est n'importe quoi na bale mapesa ya majilisi wambokaya yanu ngandura afanye kudeta wazamba harima zerezo wazamba wenda hata waonesa bunduki nusu ya bunduki exactement mwana mshangu tu wa Chidimani haonesa bunduki kwa sababu ni sohula donc zila ndokikao zoka zambwa kadhalika kazi lata ziwasili wandikao ndo wasoma sharia ndo wadwamba kaya ngwafanyo kanyoti onjula bapesa ni makomoria wadi washaji yes exactement et comme nous on a changé mtu wa sharia yo shaji havoti amala zinza zifashi exactement abugia bugari mtahadharisha ulikwezi ndo aminuka makomoria waelewa waemwelewani wajua ukanga mwambiao mnyanya tafadhali arangu 2019 wapanga kudeta wepanga ze kudeta watsore sisi andizamba abo mzee wangu roni kudeta ya he mapesa watsanga de mapesa he majilisi na ni mapesa wakenda Genève njanja batsena mapesa inu wakanza watsangitse wandu shandu kwa jasifanya yambila ulangilangi andu kwa jafanya rone zikuteta warate tena zikuteta warati inamgamze nguya mrehemu mbapale mngona mrehemu ya zemini wala zemini zini donc abgama nzono lesokaya na mtafadhali bani ninde ramba kaya ninde mwasoma ninde walimu shari ndo angalia no elimu yani ukitwa sisi ndo baba hanu elimu yani elimu ya ndrabo na hususan kama tunangoziri sao amani mrasome sharia mrasome sharia ndo bila amba tia ndrabo mrasome sharia ndo za wangu ndo wavote okay magistrature hensi ngoto continue ushi ewa marhaba ndio maana ikao wana wahatu walovanu wengi wa hao wa renonce wenzakili na mwana hangu wa hainu super comptable mashallah hati wendi afanye mahakama ambapo tuenda parce que kama afanya avocat tukabligé domaine rabuda zinu mwana nyasi metro Mahamudu afanyao ndio udailia ewa kweli halada ilia mwenza rabu hada ilia coupable hada ilia mbriavo ya dhulmiwa donc aweka leo usomo hazi yaladimikao uje wambie wanundabu je ujua kama misla kahura urigeba pesa haguruka urejata reali yabo umpango wa ndrabo yafika continue ngoma lazinu nimekomoria ngojo ule sokano mahakama mrwa mahakama kadoma ndrabo yoni imani mahakama ya Komoro yalo korompira mna yini daboko wahati wakaya wala rikao kwa jasoma ngozila hauwazi somo shakwazi gozilekeza kwa hadao wa Komoro kwa hadao wa Komoro wakati lonu usawale mewa wa aminukaya zindrabo za hondwanu sazivenuha kabala mrwa wa sharia yado shanjiti hakudeta exactement na kudeta hiyo yeko defanyiwa ni mru yedeye wajiri kama jaha magaze ndio yedeye ajiri meli kama jaha magaze ndio ajiri bunduki kama jaha magaze ndio ajiri wanadamu masorodi kama jaha no au avion ila fa kudeta kajaha yo ufanyiwa ni watu speciali wao sapangwa ngwao yabo wajipanga ngwedowe wadosha zosa zilawa wadosha zizi zatu hamwishilano baina hao na walao lonezi watiju mwanzo warege kama wanadamu wadosuti ambanari ngodo afanye kudeta ya zambi ya zambi harmaze wa zambi harmaze media ila nziro ila biro kominene ndio mimi sikantana ndio kaya ninyi makomoria mwisamu yelewa mjogo ndo wanukawa nanru batani warikao balaushi kwanza wadumbu hani mapesa na kabala profanya hano na hizo harmesi hatu etisha njia haruma njia ya halali ngidao sharia kina paroki rifanywa hakudeta exactement yonde swala la hadani kana lijibu duka namfahamu bado mrambuani zendrabu zodo charge houre
kuzeta za nrabo usau hii saula la bahari exactement na mkao salam na rajina na mje harma ze voti ewa deheli wa mzee wangu na mje harma ze voti parce que ze voti ils ont des ans shari ka huja hu voti kuja voti kwendo lala abubai ikawe ngwanzo ziye nsivotewa so jo voti nil voti mrajina au tezero shauka ujo paso kiasi zilazika za bahanu exactement ewa mzee wangu mtukufu mzee Dramani tikanzani position ala labili tena justement haruma ze voti concernant ze voti zinu est-ce que wanruano halo position heli wagabili parce que ngarishi yao ka wanruano watsatsaza ndrongo wa jokanzo afanya mayensi ngarishi yao ukawandanwa zingara kandizo ngwajozi ya zevoti est-ce que ngonoje zana ngozinu kakoli ngwajoshinda wazivoti zinkweli uka uzisha juzi weirambarie fundi fundi isoma di bana harongwa juzi harima media hazamba rokaya mianjozi ya zevoti ngamina strategy hangu njorumia nganjozi ziya shantu ambe strategy hiyo ntu hambe zonjo kufanya shanga njokanjo za zevoti yengo noje wandwa nuko lingwa joshinda zevoti zinu mzee wangu mtukufu kwa lingwa joshinda ngwaonepu washinde wahime wanene serikali wanene jaishi kamili gamuhombie bumuona gambamba ya hangu shiha ya itsara bale hamafu mbakaya eka bohusini ujwa husi wakati lo pepo urao hangu bahibo husini hanywa etsolo pepo bakaka husini kalola mwawo banu mgazeka rongo akadabidi hamba ekemanyonga omenji ko hanywani yokaza zia ngo hugo kuna ukana manyonja kujurongowa donc abokena kwirukabo ekahamba ushi kahamba nongo waboziki banuhure ngowa netendwa izo nongo bili tofauti donc uwandu wao wadisa urongo warangu hayi Tangu 2019 kari jo 6 kari jo ranratsa rehondra 2003 kari jafanya jawo 2021 kari jo twaza zaludoro kari jo 6 eri wasundara lewe voti ondo kanza jipanga jare voti do wandu walo harmwe hezi kwa wandu wao wadubu gasila mahakami yuma sensibilisation exactement wandu wao pia ngore sanse ariwa wono riono arione sercel wakajo wadoju mobilizar harmwe baba funemi wo mana walo ne hararno kaya abaha wanzo njari mwaze voti chako jare sanse ba mu kwa jare sanse ba mu de heli ngojuko ndo twendi ngam mimi personnellement maudu ngam tukausa komoro shabo deja minga mine carte ya voti ya voti ngam mine carte ya voti yangu tsati fanya minyo ya bonga mjuna na voti donc wo asubuti wabe hamre ndia pose candidature mwana matso paroisse no Jacques Lavani ko la pose candidature na kata paro voti deux kasine carte ya voti hamandasi golewa ariende nde juzi lotso raru ndia pose candidature ya voti katika we sharia shatsuka mwaha usanzoke yowe mwaha au mesisita mesisita halafu yeye juzi lotso raru henda ari ngonze ndia pose candidature malgré parce que hula na balesha rabo mzee wangu mtukufu balesha riati na hansi wakaya kena kirimda kene double nationalité wala jao justement deli bala Jacques Lavani bala katim Faransa wala ngem Faransa tena Daina Ahmed diba ya rejete wala cinema gala tumando elemento nondo bale manambo kaya emhu wahid dawla kana ujwa kena double nationalité ila ngina fasiliku ya maana yone sa ekangonzo yo ekaino zari fanya autorizo garjo fanya no ni lo wahid dawla ouais exactement donc yene mana rekangonzo gouverneur rekangonzo député ngojwa hene do voter à condition que do voter d'accord ouais raunu utosa komorendo wa voter kusina carte ya voter kuja faro voter alafu ndio unamekana ngwanzo voter hizo msongo Dramani Jacques Lavani au Ahmed izokaje kwa zijora ngunu ukaya kwa jore jete wa imana wala na demikao deja kwa tufikiri wajuao banesharia washura roshin shingwa shijua ushisomo ni cinema wafanyao no ni cinema d'ailleurs nagaliki wono adam ojojo kaya mbreka votewa mbre aumba kanza mwanzo wa voti ndunga sharia kadha wa kadha kuna sojo wende harma biro de vote njibu hasani mbeliransi kawe mbeni bwasa ni malojo zo sojo de vote no il faut voter mbrani hanyu wawe avec sibahi oni harma list mbrani hanyu ge vote alors les gens ils prennent pour des imbéciles c'est kweli donc wanruanu anjo sutila de kaya bekwa wasomo kwa jireno zitozama bindo hakamri ya soma ya ujua udunga sharia chamri ya soma kadanza arwarie kadhalika mrua sharia hamba kaya ngurwa sharia jivurizi deli donc abo sisi ruambia kwa anzo ende harma zevoti
ujojwa yaje chasse vote kazi na ujwa uzilo Exactement. le 14 janvier quel que soit sa neige ou ça pleut chasse vote kazi jorewa c'est naga jorewa avec sharia shagazi jobiriliwa nozeni hilala dhimu abange mruja usufa ndio tujoshindo paswali kesi lomrani hao kumkazi ali sija hospitali mjorozia zote za Komoro Kia Yusuf ngarimi ndao jero nizo ya hamba rio nizo jukafanya sana ukubira nabe strategy alonio ya ivumbwa undai bomba mdukatuju mbaba mdukatuju wajo klika balange na lejeshi balange na wando hele jeshi wajunjo watefijo bala hau no ekale wojuzi washudi wa korompi hawo mjini hawo mkazi ngo joka mina no jo kiringa bwandu mkazi wa jomo ile wamenye makesi watembala balale bavula he yamenyo manga bijuzi la persona manga bijuzi mkazi ndo haru mji wa ndo haru Komoro kamili la persona manga ndide 2019 yabaki manga yabaki waza izo kweli ego jo paso la hula hanyu potondaro mimi nja paso la hangu lo joju ketsina wazila hangu baru paso la hangu wewe normal c'est ça une des ngo zabira juzi makesi manania mbele ya paso balare nzatu izo kweli gon ya waziwa ya weya banemro harba voti sharia kisharia shavoti valaye ya haja anzozie foti ya menye voti demrika haja havoti nwili wavoti zero sheya tsuja hata balani voti mina balani voti imbra sujar baza voti bala kaza mimi ni hundre izo ndizo na tsohelewa nyana swa na kwatselewa donc abwi lazima wa aminukaya zero abango tsomba ringo ndo legitimize kawa ja ringo legitimizo azali kawa ja no kawa ja no kawa ja ringo vurawe bite hao oliokani hunde kume amjonda ndaru cheka kwa jaja amuzira na hunda zile jo passe c'est comme ça de charge ouais deli kama nzo election mruhuja shamdu kakajaja eni avotewa abo eni zibilita izanjaba labonga jo wazi kwa voilà kama wa sensibiliser wanadamu basi wewe sisi la sensibiliser wanadamu pia hapa ndio na riziono rone parti ya SRCL wa wandu wa ADRC na wa ADRC na wandu wakaja wade par contre kwa ja sensibiliser hata kasi mlo haulo na carte abo ndo wameka wadolile namna hiyo izo raison parce que déjà la mwata pale kwa kabira kobobira na le president Hidaula bankobobira voilà donc abuyabo leo kaza jeri wambie Bukaya hakika Mwenyezi Mungu na wakubali Bukaya wa trompi wala wasoma na wakubali wa trompi kakoje kwa trompi hapo donc mzee wangu harimalisu ala la vililinu wasoni unikao banu zepotinga joreo très bien zibirare mu amani gajogirare mu amani na salama inshallah ewa suala la mzee wangu mtukufu mzee Abdurrahmani lile suala la husu l'ancien directeur wa Comores Telecom et télécommunication chez Sedali Shehani engono jele suala lino jana huo nonroka ya yende kina wandu walimejewa haruma ye parti politique ya SRC engono jele suala lino mzee wangu mtukufu suala jamali si mwanangu asani le suala la shimeji wangu ni mwanzao c'est Shehani Sidali Shehani ulambika uhalo mwana mshuhangu kata meshi meji wangu sinu tuka halo labuni halo mwana mshuhangu aka halo mwana mshe ya zala ni mulawa Abdallah Bakari Muhammad Bakari ni yazam tazahangu donc abu halo lo hatu la mwana mshuhangu sha na mimi mwanza ngemi kati ya mimi mwanza kashimeji wangu awu hujalo libuni yo hamahame shawe halo le famille hangu donc abuga mwanzo upande huu au tika mwanzo politiquement sikama dore hakanja kubaluka yani hali azalasmani halinge mru rangwe milaila kebala loti mru tukufu oui ho aminifu yamnikao ya halani yatinya mbe hao wala duani hula yafanya mdama hamitsanya kamili yarudia mtoa yabo ya jamnika directeur ile yarudia mtoa wao yamnike ministeri ya heli bankanga les financiers mdama hamitsanya kamili ho mtsani wa nusu juze kam to yao alambi haruma pesa yo post inde ujore mapesa yo post ragwa karo haba yani hatomtia haruma kanga la mapesa ewa izo zikakuja hindi wo aminifu donc kabana ngonziro duniani rahana mru pasiwa nro ya libinai shimeji wangu halibinai akao aminifu wahi anikiwa ni mwananya bani haya au mwana shiwaya muwahe
halibinai izo zahandani je suis désolé kazi zishimejwa kwa zifanya izabili lukaya shahanye mlikao ye mwenye serse yemrokola vimwe serse wa kukubaliana exactement désigner mwana nyao a conteste ya zambi harwalete kula hao voilà ya one mwede ule kaende ya désigner exactement parwa na nyao kazi wakafikiri wafikiri kashe no hinda harimo media shawinda harimo media indi ya denonce bala hata ya unesoka ngumano la haheno yake na no abo ile oye quand je suis kaya abo ye avar la trahison il a trahison a trahissé est parti harudi haoneseka e avar parce que si s'agit ya yezi hayona si s'agit ya mapesa hayaona ngenayo uyalalo nguvishio donc abo e trahison la yefanya kasijilingana naye amma ekikomor kama afanya nongo abuzilingana naye chami personnellement kafikiri kama jwa daraja hii donc je suis désolé hapa mwaha nani zo président de la République afanya ya mrenge sanction ila c'est très bien nabo ngabla dimutsene yardi yeshiliwa sileto katola bahi yeshiliwa oui yeshiliwa parce que emanasu mutale kala mala ila ujionoka habambo sebala il est au top ok ouais il y a quelque chose qui ujundo mhuyo abasa kange na mapesa nge hajuyu donc voilà haonesoka yange ngena ngozilo jina zibwenda zabali donc abo ulo to mweli moje hestabia mbia zifanya zinu moi je suis d'accord ngono sijiri wabo zafaishia shazi sibakibala sibakibala zinaelewa soni nani mtu josu mutatrazo na namna ila il faut une sanction il faut sanctionner il faut des sanctions fortes la baroto la zinio si sanction ouais abo sanction ya sayo juma hiyo ila dimo ifanyiwa atanrora mbukaya emruoi hatraiz na mri hatraiz ngo zilamna ila ila nsio daraja juu ila juu donc mimi munukaya ezabira zonjema shazontiti na bafanywa zasa juba zila atanrora mbukati jao peduka ino nanya mduka sincere ewa ulewa lazima vane correction yokiri bomba abona ma fanizo rose msijao wewe ndio bia kujala Ibrahima esijao ula mwana yesu msami ulisidia lazimu ya lazimu fulani sika ujire mbo fuba juka ya abona turegwa mimi abamroho na minga mna pose ni shida ni nani ziko zilendwa zitashimejwa kwa poma na bala mzangu mtukufu Abdurrahman bala shehanitse na bakanda ya déposer candidature ya hahe bala kaja alerte kaja proveno wanyanya kaja wambia shatsoda zave hatsoda za madharau na peu abo madharau na peu abo mapeu harudi kaja fanya siasa yote politique sijao politique c'est individuel Let's na kensi haruma media tsena do ya do denonce ngongo yokaya ngabo telephone ndo aparo telephone ni ka amri amanju na paro gorogeshano walilia udushite kuri shano shao ushimjwa non c'est pas comme ça la trahison na bongo c'est na autre trahison na bomsi wangu mtukufu izo kaja fikiru kaya banu yengar on est dans le même bateau armé bateau nga siba azali de non roha ndongo bazima le même bateau ya bokena kila jivure hele lia do dénoncer ndongo yo voilà il n'a pas le droit voilà il a échappé même il a fait individuel il a fait un individuel il y a autre trahison exactement parce que là c'est un homme d'état exactement donc un homme d'état qui a fait un malaise avec la démocratie sociale et qui est très sévère exactement non seulement il doit hazini il faut une autre sanction ouais voilà question ya sasa na mzee wangu mtukufu tikanzari vile mbavi suala kama misodo lipoze heni saya nifanyo direct misodo pose et engali tukafuti azali za barindri l'objectif mana mkomori leo ya johima vote azali ya tujua vote mwenye baraka sedi swali au ya vote Dr Issa Abdillah au ya vote kiki emanenri emanale wor johima ngari vote azali rimni kemada ya vili za barindri leo mzee wangu mtukufu zangalama zaune soka azali ila vimwe rji harmae plus ya hinu nizo zinchi chez handani lukaya c'est un homme de conviction oui mwanadamu wa politiki ya itrasi lukaya ya handani upande wa politiki lukaya hakubaluka eujua kaya zinu kazi jakiri ijom kinisheke banu zina nifanyao balkatsuki gazelonai au ngazelo enifanye iyo paroa na damu waja wakansi wafikiri era ngumudo na kansi balata leo emonoje na mjel rifikiri oneka kama ngozi kao gazelo nai rizitowe riameliore zelo njema iyo alama ya handani
iyo kido fanyani mkomulia ewa ya vili baada wandu wajafikiri yorudi hamba ukano abodanyi watsani sidara fikiri ruso wasawa lo bavunu ewe zila wanu wafikiri ngamono maslaha iyo abi iyararu ikari jaharu wakati ya uvoti walwashaje strategie nyemeni yo paron wajavoti iyo ndi ya demokrasi ndio salama za zararu za politiki upande wa investissement dokaya azali fulani rakudo wakati ya habala program habala program haja hetianziani ngufanyo jao leo jana afanya jana jao leo ngufanyo jao ngufanyo ngarizonao abantu mfanyozi amjokadini fanye jao ngarizonao gamzonao hakaya ekomor dukana mahakumi ya kamili kama pare kana mahakumi ya kamili kama uniwa moja riono separa zifanya nzuani riono abamali ibakishambidi abahesha bakidi shahatu na bala hao nesa ka abode namna hiyo demokrasi lokaya kajatili ya halaye alisema kama angazicha shahatu nende nzuani timu hende mali emalinge timu abasinga abangasicha neli senayandisiwa d'une façon kao mredo agalie komoro abaha iyo pare ya kweli akaze pare za la ngoro na tanjero silifubuni ikazile zumusenga zija haya wanadamu ni mwanadamu ya ruharumenti nashioni yero ngubalo msomo indati deheli ngubalo msomo wasibuzi nale kato ngolo msomo haurumia mtijua ujua hafanya donc abagara aminuka azala sumani hafanya programu hiyo ngiyo si hadi sofanya abahangu fanyo hadi hao nesezo ajoka fanya badala ngado onisakanga dwar mu emergence donc emergence da hiyo dokaya ngabutazinu ndeza mweloni ezabili tazinu ezarotazinu navo ikawanyida ya mwanadamu da heli hiyo dohandisa ngia jatimizi kala jorega même le Paris n'était pas fait une journée voilà exactement Paris ne se fait pas une journée non jamais et manara wazazi unaba fanya buhasani daboko hunu enusko wafanya bakotoliwa po wafanya wasaya abaka continuité tena abajanda continuité wadodungi voilà ezabili wajarmemo hiyo c'est seulement azali nimefanya continuité quand dia jaunda kaya etabiria kana na ataki Abdul Karim kazaja ate portable Shabanja kadama kaya nsuta portable baya rafika ataki ifanya ajaunda mida Abdallah hadisa l'école ya Vunila haifanya l'école sur sama fundi ya jamba kano ketuzi ya mafundi bai kama mfanya university exactement Uliwa et l'hôpital il a l'hôpital Marouf imria kana tabiri hayo mzee watu ule hafamu mwananya wa Liswali ndio mzee Johari ndio ndo mangu jopwa katashida kaja wahi fanya shabu ya jauro kaya e projet fanywa balokali l'hôpital fanywa kasela mahama jana mani l'hôpital ya umma azali herenge 2017 bano ndia aba ushawo bano ngari inshallah kamwa benzi ngajoyi université l'hôpital ikao digne de nous na samanera nguna bale l'hôpital ila mzee wangu mzadramani l'hôpital ila ngejuka reference harma science ila ndio l'hôpital joka nkuyu harma lo science owinji harungi wabonzi batine joka kwa sababu juhe zitala shuna majanamani kulli hali iyo l'hôpital ikao wanadamu kari ndo wasubio emalidi kama monjanmese malista warmesi hatu wasa emalista warmesi hatu lazita wao harmu nono Zaro homruli bala na wili. Tarudia dungera mruwa saya. India kensi na dola lolote. Kimru so jula le dala obahi. Ya lale hormoni bayatu. Donc kana uliva déplacement, kana uliva na wili, kana uliva l'hôtel, chaque jala le bala harmoni l'hôpital. Voilà. Donc abo sisi la aminukaya azala sumani il a commencé à faire. D'abord mbrandi so fanya awaga salata makangu jo fanya. Yo demanda rudiri msungu hamarabi ili ajofanya activité. Na hizo owenji afatido owenji jambo kadondro heda ula yandrabo yinu l'opposition kwa tushukura sana kwa hizo. Non. Kwa tushukuria na yo force nkuyu ndo l'hôpital et santé ahim komo. Kwa shukuria. Maana zembuda zinu Mwenyezi Mungu wale mauzinu. Mwenyezi Mungu hamba wale mnachocha na banu contradize muza Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu wa Qur'an amekaya ni mwanzo wa jamu njize banu ngo likahashukuria deli shika kuja shukuria kajama ngujo vurele mbele wadonika hala nguso joheri padesha ba ngolele bale wa hundalini sindrabu za kana kwa kufanya ja ngwa josi sana kwa mapesa banga dosa ja ngwa jo muheza no winguni zinupia nizibwa tazamu ya waonesa ukaya wa devie natina wa devie bali Mwenyezi Mungu lazima wa devie Bolo wazinie bempengila balata
Sawala bango tujunda même pas 5-6 personnes place de la République hapa. Epana ono kawala oluna kini. Warwa himabala. Rulona mahamini kamili jumu zila bampiki. Waramba kukaya ngwanzo wafanye daula ya haki. Ani wafanye daula ya ki. Wono wazao changement. Wazinibola tasiri kafika lowo zisa. Zabarindi ni manzo kawse izini. Angaranzo daula ya haki. Daula haki fisrabu ndi. Zalina Naksoro. Kwa twa Membrone se programu baba no shidoko tsinga mahani mahajao hiyo azalaju ka ujara voti mjemvoti wande kama ni sa programu ka iyo kinyume ya azali karjo mvoti ninyi enga mjofanya kazala roha ye projet na hivi shasi do karo roha rinjie nawe alama kakoli kotekana rozo hamba shabo haja ndio jamba karaba mlo lazima watende ndio ala yuko ya haja aduka na hizi nyumbao mlo kanaiza kahula ya rumamda mahamengo mine yajia watende donc abosi la vidiri kwa jakana banongo wo kwa jakana wala nesa kwa waka wala zimbi barako kala banongo ababa mru la vimu zimamadu yajia watende parce que abosende lo na banongo wazo jafanye yoni maana wasusu mtu watekeza mru hao parce que kwa kala ba program tsoka kwa jakana kabasi shabala mimi mzee wangu tukufu hili nao ka mzee wa hatu mzee Mamadu Abu Jahunu minga mfikiri kabala l'opposition waka humdunga karinge na mapesa ukangwa joto mapesa wo gujota mapesa wawanike ndo afanye kudeta juzi zanzo kaundinda no mama dola ba sakati wala ba hesa chufu wala kasi na shika ndio fanya wala ba mandu tena wala maana wala kokazele makesi yala wahureka nyote wale pesa wase haliwa robele kango fake kudeta na kuma mtuka josubuti kajatoa mama kajatoa wala sahelewa helewa no helewa wono dokuma wudu kangu bakina real yangu ndio bakina real kangu ndio ya fanye yeye au kangu ndio ya rume yezi yeye ndio wono shahulo organike watu tena no kajaisa ndabu namna hii marhaba nashukuru mzee wangu mtukufu de masuala nachikanza nu pose de masuala mararu yao ngashukurio yavo mimi ngatsoronga mbavi ancho ni filme mbavi vano anchoronga mbavi vangu ningeze mbavi inshallah ngantongeza mbavi yabo vangu naam watukufu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam nizomesha mzee wangu mtukufu mzee Abdurrahman Ivan alias wewe izo babanu ka wanyanasi wa he l'opposition na mkeradhi na mnatina na mkeradhi babanu bandu wa hanyu les hommes politiques majahunu majama katama pesa baniso za izo sa zijulwa hala zijulwa kaba si mapesa menji komori chikara shilo fanya mapesa yao mwende mwafanye kudeta mwafanye msajaja izo sa zijulwa banema na madaze makatiano sarjwa mudaza wonju wa hanyu mudaza ngamlindawo harimaze vote njento msajaja ngabondogozi nje sari zijwao sharidaza naam yote la joshinda se azali side mapesa masakoma jamais wale mapesa kwa mashinda mwende mwanikari de mamilitari bando hema militari wasi azali mbabile so kama shinda hata na azali sunamba banu ko bobira amkera dirigent katsibazima rundensi ya hatu bakomora yopo ya handana kanzanivira point ya ville batukufu point ya ville Sheihani izokoli la trahison c'est une grande trahison c'est na hatim siswafi shimejiwangu harle nayo kantswa zaba homoni naam shasudo jamrazi ya explose armaze media la maraviha point ya raru tena batukufu point ya raru garjo voti azali 2024 garjo dirini kemada satse na siwa Komor gari manzao le peuple entier ambokanga nzao azali parce que waono ze alama za ukao ile president wa kweli projet afanya naam ze projet afanya rmayenzi gari zijuao c'est obligé nto zembaba mpia c'est obligé njaju amba izori yazifanya utsene makati ya nurizo nao njaju amba izori no rambuze ntiatu bonze rango haruma sport rango haruma politique haruma de diplomatie au Comore voilà azaline even wa bonze voilà yonde nouveau international katso amba voilà donc azali ngumerita rimike madayasa ya nonga rito mvoti 2024 bana très bien ze voting a jorewa na mwanze mtsanze ze voting a jorewa nonga jobira rima amani yende mana kamisudo zamboka wanyanasi wa hedaula ya nrabo ya mafitsi kamna jemhado wa Komori no wa Komori mtishilo wa Rwanu wanuma krimineli yanuma adui wa Rwanu. Combien de coups d'état warate wa Komori? Combien de coups d'état? Et ma pesa majili so mango doit faire coup d'état.
mapesa ya wakenda Genève wenda ringwa do hata he les organisations internationales doit assist azali yezombo waronesara mazemedia bakomra mosheleye esa ula mtsango la mapesa watsanga huno nda hula zombo wanika makongole na Alex Zaire Congo Kinshasa wanika wandu wonde wa hule zombo zila rafanya kudeta wazone sarma zemedia ye kudeta hezemini mnezi mjambrahemu mbapale zila ndeza kulitsen combien wandu wanu wajoka zia zarango zini seka wajoka zia dingo serikansi rangalia yensi ya hatu bakomori yende mana kanza nijira nwane mse wangu tsena ritofanya mna message woi Renaud Sokaya c'est le moment wa komori rikensi bazima rundensi ya hatu c'est le moment wa komori 2024 vanu rivoti azali asumani rimnike madayabili yabili tena bangu merite inshallah gumerite hele efforts yafanyao ali imam Azali. Donc je sais habari batukufu, merci beaucoup ngashukuru mzee wangu na jamparisa hunu mzee wangu Abdurrahmani weu ngamjoko mzee wangu wairila mzima minaye mimi mstahindo ndondo hezembana yazifanyao rangu azalia wimru wa azali rangu azalia njajwa amba rangu 2019 vana yele hafila zembana zinu ya tsolala ngani mshukurio na sana ngani mshukurio. Voilà, merci beaucoup, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Très bien, Zikir.